Ukoliko ti treba pomoć oko odabira veličine slivsa, odnosno steznika za kolena, ne znaš kako da ih koristiš ili kako da ih održavaš, ovo je video za tebe. Prvi korak je da uzmete krojački metar i da izmerite koleno, odnosno obim kolena, a meni je tačno 38 i onda uzmete tabelu. Ja mogu da uzmem i L i XL, jer je, kao što vidite, L od 35,5 do 38, a XL od 38 pa nadalje do 40,5. Pošto je meni obim kolena 38, ja ću uzeti L i trebate uzeti u obzir da nemojte za 2 broja manje da uzimate, jer će vam biti mnogo teško da navučete slivse na kolena i to neće značiti da će vam čučanj biti za 50 kg veći. Kako da navučete slivse? Ukoliko ste uzeli veličinu koja odgovara vašem obimu kolena, kao recimo u ovom slučaju L, veoma lako ćete ih navući tako što ih izvrnete i navučete ovako, da vam je znak ovde. Dovučete do ovde i samo povučete na gore. I to je to. Ukoliko se ipak odlučite da ne uzmete veličinu koja odgovara obimu vašeg kolena kao sa tabele i uzmete jednu veličinu manje, kao recimo u ovom slučaju M, sad ću vam pokazati 2 načina kako da navučete. Prvi način uz pomoć kese, a drugi način uz pomoć gurtne. Prvo stavite kesu na nogu, navučete slivs, prepolovite ga dole, namestite kesu da pokrije što veću površinu pod kolenice i samo navučete slivs preko kese. I to je prva opcija sa kesom. Drugi način, navučete slivs, odradite ovo i provučite 2 gurtne sa strane. Kada je održavanje slivsa u pitanju, prvi korak je da ih osušite posle svakog treninga. Drugi korak koji ja često koristim je da ih naprskate asepsolom u koji dodate malo omekšivača, radi dezinfekcije i mirisa. Poslednji korak koji nije obavezan, možete ih jednostavno isprati mlakom vodom i sapunom.